Ons tweede kortverhaal is oom Dries se sorge met Jantjie. Nou sorge beteken troubles. So kom ons gaan kyk wat se moeilikhede het oom Dries gehad met Jantjie en wie is Jantjie? 'n Opsomming van hierdie verhaal. Die boere op die plase het baie moeilikheid met bobbejane, baboons, wat hulle lammers vang. So they have a lot of troubles with baboons catching their lambs, their sheep, the farmers. Hulle skiet 'n bobbejaan dood, maar sy het 'n baba. So when they shoot this mother baboon, they find this little, en hulle noem dit in die storie 'n grys bondeltjie, wat 'n metafoor is, wat onder aan die ma hang. Dis dan die klein babietjie. En oom Dries red dan hierdie klein baba bobbejaantjie. Goed, oom Dries vat die baba huis toe en maak hom groot. So he raises this little baby baboon on his farm. Hulle noem hom Jantjie. So Jantjie is nou hierdie klein bobbejaantjie se naam. Maar soos wat Jantjie groot word, maak hy baie moeilikheid op die plaas. He causes a lot of trouble. Hy verwoes die ryp kujawels. Kujawels is guavas. So he ruins the ripe guavas. Hy gooi die eiers stikkend. Hy byt die katte dood. He bites the cats. He kills them basically. Hy byt ook een van die werkers se kinders op sy been en hy grawe 'n waterpyp uit en byt dit stikkend. He digs out a water pipe and he basically ruins it. So he's constantly causing trouble. Eendag byt hy oom Dries se vingers af. So one day he bit oom Dries and he actually bit off his fingers. Oom Thys is a friend of oom Dries, gaan terug na oom Dries se plaas toe en skiet vir Jantjie dood. Oom Thys goes back and kills Jantjie. So when oom Dries returned from the hospital, a couple of days later, sien hy vir Jantjie in die maanlig. So after a couple of days, oom Dries saw Jantjie in the moonlight. He appeared to him and he couldn't understand it because Jantjie is dead. And a couple of days later, he saw him again. Wanneer hy met oom Thys daaroor praat, sê oom Thys hy het hom ook gesien. Dan besluit hulle om sy gebeendere te gaan begrawe by die swaai. So they decide to go and get his bones from where they left it and to bury them by the swing that he always used to play on. A swaai is a swing, hoping that somehow he can find rest. En daarna sien hulle hom nie weer nie. They never saw him again. Goed, so dit is dan 'n opsomming van hierdie storie. Kom ons gaan kyk na die elemente. Hierdie is 'n moderne kortverhaal oor vreemde gebeure wat moeilik is om te verklaar. So it's a modern short story about strange events that are hard to explain. Reg. Dit is 'n beskrywing van 'n bonatuurlike verskynsel, a supernatural thing that happened. Dit gaan ook die tema oor die mense se inmenging in die natuur, how people interfere in nature. Oom Dries red die bobbejaantjie, maar dit veroorsaak groot moeilikheid. So by saving
this little baboon, it actually just caused Oom Dries a whole lot of trouble. So it puts the question on the interference of man into the normal events of nature. En dit laat 'n mens wonder oor die bonatuurlike. It makes us wonder about the supernatural. En dit laat ons dink oor hoe goed bedoelde dade onverwagte gevolge kan hê. How well-meaning deeds can have unexpected results. Because he meant well when he saved the little baboon, but he did not expect the troubles that he was going to have with that. Kom ons gaan kyk na die karakters in ons verhaal. Oom Dries is saggeaard. He is a soft, kind person. Hy red die klein bobbejaantjie. Oom Thys, on the other hand, is meer bevoeterd. Hy het 'n harder kant. He is a hard person. Jantjie is die bobbejaan en hy is eintlik in ons verhaal die hoofkarakter. In hierdie verhaal kry ons 'n derde persoonsverteller. Die ruimte en die tyd, dit gebeur op die plaas, Oom Dries se plaas, se naam is Driefontein, en dit is waar baie bobbejane probleme vir die boere veroorsaak. Wanneer ons kyk na die intrige van hierdie verhaal, die verhaal verloop van die werklike na die bonatuurlike. So it goes from reality to the supernatural, because it starts out telling us about everything that actually happened up to the point where Jantjie died, and then where he appeared to them. So it goes on to the supernatural. Right. So die exposisie van hierdie verhaal, the start of it, the opening, die aanloop van die verhaal, dit begin waar Oom Dries die bobbejaantjie red. En dit is dan ook die motoriese moment, the event that gets everything started. Dit is die redding, the saving van hierdie grys bonneltjie. The little baboon, wat dan natuurlik Jantjie is. Goed. Die konflik in hierdie verhaal is soos wat Jantjie groter word, maak hy groot moeilikheid op die plaas. As he gets older, he just gets into all kinds of trouble. Die klimaks in die verhaal is wanneer Jantjie Oom Dries se vingers afbyt en Oom Thys hom doodskiet. Die afloop en die ontknoping van die verhaal is wanneer albei ooms Jantjie begin sien na sy dood, en dan besluit hulle om hom te begrawe, and this way they sort of help his soul to find peace, and after that they never see him again. Right. So in your book, on page 64, you will find questions about the short story, and once you've completed that, you can turn to page 248 to get the answers, and as usual, our reference is your prescribed book, Speelbeelde. I'll see you the next time.